chini bubagra no black ke hambai chini ti prasad do phani bagui kami am chaini theke suru khai high court supreme court jora choba khaimeni bagui bani bagui bubagra no black ke hazar bar pai playa hamjangma te khulomaya phar te hamaya phar tini chingkila am chaiwa sarai jorao chung kaisa hambai reli chini bubagra no te supreme court dom haina hambai ya phar tani ke chini long time demand chini bc election 10 bosor roi bc election yang mani bagai chini ti prasa am chaiwa blai ke rang pecha blockade khaijaka tabongni rajya sarkar bai hani bangai chung kami o choba khaimani loge nini rajya bu chung kotor choba khaika bc election ni bagai high court no bu choba khaika high court order rojangmani no porjonto rajya sarkar mani yake chini ti prasa ni adhikar no royang mani bagai chini bubagra tongmalia Supreme Court bo thangpika me Supreme Court order rokha je ADC election ADC general election by baksa BC election number ma khainai hunai order rokha hani bangai omachini bagai black kotor apply haisi jeng asu bosor roi je choba khaitongmani omo miafro chini apply ni chal orino chung praman ma live ma bo chung noi phayo je pro chung thansa ke choba khaikhanke chung apply umu Omo hai ni hai chino mi aproni chal phurungoi rapika joto din chung thansa ke choba khaine toto din chung applying nai nge chini raj ni bagai chini maharaja ni netritwe chung tabok choba khaitongmani chini adhikar bibag ni manai omo phunoi rakha mi aproni chalo tini chung bc election yani bagai finance commission guideline rakha je local body wa rang finance hingkhangke joto ni nirbachito protinidhi tongni nangnai निर्वाचित प्रतिनिधि प्रपोजल रखे कामयाम चाहिए लामा करे ते करे स्कूल एजुकेशन हाया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हाया हेल्थ केयर फैसिलिटी हाया रोड कनेक्टिविटी हाया बत्र न कक साना हिंके चिनी निर्वाचित सदस्य चेयरमैन मेंबर तंगनी नांगनाय फियाबा सुनो 10 बछर रोवे चिनी एडीसी विलेज कमिटी न इलेक्शन खाया के सुनो रांग सावनी पर्यंत ताबुनी राज्य सरकार बंद के खाइ तंगखा Boni bangi chini bubagra tongmalia Supreme Court jora soba khai me afro applying kha hisab khai nai khanke proti bosor jodi kaisa ADC village 3 koti chini rang phayani tamu minimum 3 koti jodi 5 bosor ni 587 ADC village ni 3 koti ke rang hisab khai ke 5 bosor 15000 koti taka chini kamiwo development ni samu ungnani tongmani फियाबा सुनो रांको चे कासो रखा है छी राज्य सरकार और जगह सुरुति प्रमोथा सिमिल लसिया जरा बीजेपी खाइनाय शासक दल हुनै दम उंजाबै तंनाय साक्सानो खाट खला बटे तंनाय बरकबो लसिं खा है छी तिनि चिं सुप्रीम कोर्ट अर्डर रमनि बागै चिनिति प्रासानि कप्लाइ नि सालंखा बीसी इलेक्शन ताबं खांके 587 एडीसी विलेज जों जतो जागा न कप्लाइ नाय तालिंके ति प्रासारक जतो न बुसिखा जे सुनो अधिकार याके तंगमनि ताबो बीसी इलेक्शन कमिटी जदि डिक्लेयर खाइखांके बरक जतो ति प्रासारक चिनि लगे थानसानि मारिगो चबा खाइने हनै रेडी लाइजाय एवं जों कप्लाइ नाय बरक ओ बीसी इलेक्शन चेनाय हनै सिवै चिनि अधिकार या अथच पक साफ्रंके राज्य ताबो राज्यनि शासन करे हिंखांके तानि इलेक्शन खाया ini bubagra democracy no poito samani bagai गणतांत्रिक no poito samani bagai गणतांत्रिक माध्यमे चबा खाये जोंनो निर्वाचित खाइने नि सुजुरदि जों कामिनि सरकार चिनि कामिनि सरकार जोंनो चंगनानि सुजुरदि हनै चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जरा सखा चिनि कामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने चिनि कामिनि सरकार खांके जोंनो काहाम हाया नायनानि बागै चिनि प्रतिनिधि चंगजाक तनाय चिनि बाङै कक सानाय तनाय फाइनाय छालो ताबो एप्रिल 20 तारिख नि बिसिङो बरक बीसी इलेक्शन पूरा कोड अफ कंडक्ट पाइरवे चिनि प्रतिनिधि चंगजाक पाइबे नै आफरोछि चिनि बीसी इलेक्शन पाइमाने यागलो प्रतिनिधि र चिनि कामी आम चाइनि हामखायनो जों सामं खायमानाय एतो दिन जों सामं खायमालिया चिनि विलेज कमिटी नि बरक कुनु साजाने ग्रें तंमाने ताबक जों मासिनाय गां पाइथाव मन सानि मुसु जों थानसा के चबा खाइखांके जों कप्लाइंग जों आगे बुति जे जों नेतृत्व नखा 17 बछर परे
एडिसि मानमानि ताबो बुचुं कमा चिकन चिकन अधिकार न फाइट खाइ थानसाके चबा खाइखांके जों कप्लाइङो ओला बुस्तिनि ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड तेसिनि सांविधानिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसाके चबा खाइखांके लाइके हामबाय जतन खुलुमखा।